take off. Jej, pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video i danas ću vam pokazati neke veoma zanimljive tajne koje sam saznao od Google-a, ajmo da krenemo. I ako ukucamo Super Mario Bros. I evo vidite ovdje je to i sad imam ovo, gledajte. Ok, imam još jedan trik za vas. I također možete da ukucate ovo i sve se pomeri malo ka desno, samo malo ka desno. Da. I da ljudi, to je to za ovaj video, nadam se da ste uživali u ovim velikim tajnama i trikovima otkrivenim. I da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.